رێ بدە من کو ez werim tewafa xaka te û çavên xwe bi dîtina te kil bikim bajarê şehîd û qahremanan. Rê bide min ku ez agirê hesreta te di vî dilî de korîk bikim û li kolanên te sema azadiyê bigerînim. Rê bide min ku ez kirasê bêrîkirinê bavêjim û werim di hembêza te de çend kêlîkên eşqê bijîm. Rê bide min ku ez bi ava çemê cerhê kela dilê xwe bişkînim û di tenûra hestên te de dîlanê bikim. Rê bide min tirbestbiya min ku li kolanên te bibim derwêş û ji hestên xwe awaza heskirina te bijenim. Rê bide min ku ez werim tewafa zeviyên te û bihna xwe bi gul û şemamokên te derînim. Rê bide min ku di civat û şevbihêrkên te de rûnim û li çîrok û destanên te guhdar bikim. Rê bide min ku ez xwe bi ava kaniya te bişom û serê xwe li ser sînga te deynim. Erê tirbestbiyê, erê ez bûm rêwî û dûr ketim lê jî heskirina te newestiyam û her tibûyî mêvana xewna min, xewn û şevbihêrkên min û îlhama helbest û awazên min yên tijî êş. Rê bide min ku ez peşna xwe li ber lehengên azadiya te sabrî, nezîr, rêwan û xebat û yê din bitewînim û di huzûra wan de sirûda azadiya te bixwînim. Rê bide min ku ez xwe bikim mom û di şevên te de gur bikim. Bibim ayetek û azanên azadiya te bilind bikim. Rê bide min ku ez xwe bikim zengilê dêra te, qewilbêjê evîna te û gar û kabên destên zarokên te yan jî keska li ser hicrika goristanên şehîdên te. Rê bide min ku ez xwe bikim dargulîk û kanîkên destên zarokên te û neyaran bi hebûna xwe vecê niqînim. Rê bide min ku ez herim tewafa girê Tilxatûnkê û bi zarokên wê re kolan bi kolan bigerim û ji bin kelpîçên ketîbîranînên xwe derînim. û bi zarokên gund re lîstikên zarokatiya xwe vegerînim. Rê bide min ku ez xwe bi ava bîra te bişom silava dawî li diyarê felekê bidim û bîstekê li civata Xelîlê Êzîdî û İsmaîlê Feqîr rûnim û li reseniya tembûra Kurdî guhdar bikim. Rê bide min ku ez 27 salên bêrîkirinê bi dawî bikim û di hembêza te de çend kêlîkên aram bijîm. Rê bide min ku ez xwe bikim gotinên helbesta te û awaza wê ji dengê dilê xwe bijenim. Li şiharê hejîrê xwe bikim dike ji bo şanoya jiyana azadiya te. Rê bide min tirbestbiya xwîniyan ku ez werim azadiya te ramûsim û xulleyekê li ber gor bi heştên destana te rawestim. Rê bide min. Dem baş gelî temaşevanan di berbanga her sibehê da pencereyekî nû ve dibe ber bi welatê xewnên me. Di sibeha her rojê da bayekî hinek û lezgîn rûyê hêviyên me radimîse. Di lezgîniya her rojê da rêk li ber me dirêj dibe ber bi rastkerîna xewnên me yên di dilê welatê me da veşertî. Em ji bo welat dijîn, dil ji bo welat lê dide. Bernama helbestgehê vayê carekê din li pêşberî wê ye. Di vê bernamê da mêvanê me xebat Şakir e. Helbestvan û hunermendekî ji dilê Rojava. Me bi helbesteka cenabê wî rêzdar Xebat Şakir dest pê kir. Helbesteka bêrîkirinê, helbesteka hesretê, helbesteka ku em dikarin bêjin hewareke, qeyrîneke da dibêje ku rê bête vekirin dil ber bi welêt va ber bi axa pîroz ve biherike û bi welatira bi axêra bi rastiya li wê derê re bibiyek.
خبات شاکر تب خیر بی برنامه هلبستگهی ناف خیره ده بگلک سپاس راستی جی هلبستکی گلکی هستیار بو مدوی هلبستی دا بیری کرنا خوشی و بیری کرنا هزاران بلکه میلیونان کردان تدا حیس کر کو جوالات قطیانه دور کتنه بونه حسرتین کند و باجارین خواه بگو من بیری کرنا کی گلکی گرانه کو اب هلبست دای نویساندن لیام پیشی تناس بکن خبات شاکر کی باشه گلک سپاس جبوکو و اف درفت دامه مقارب دریا تلفزيون ورا هم هلبستين خوا هم جي هستين خوا بگهینن تماشاوانين و خبات شاكر د سال 1964 ده لروجاوای کردستان چه بویا خورتانیا خل روجاوای کردستان در باز کر و ين ماي يعني 22 سالين خلي ورد الباسكر ين ماي يجي لاوروبا در باسكر لكولان اوروبا بيغومان يعني حسرتك ما زنبو هر سال ما تقو ايرو امي فقرن وهر دريشكر قد ما بهور نكر جو 27 سال يعني 28 سال غريبيه ما بيجين حتى نها يعني قلت لك كرديه بيجي يك جار كوشبري هر جار كوشبري راسته وگرا چوینه نینه بگومان من به هلبسته من به دنگ بیجیه دست پید کرد ده سیدهجی من چه کرن جبر مسئله تندرستی من ده جوان برداد بریا 16 ساله ده پیرجی yani من نوا کوما ده کومن موزیکی بهتر هم شامی و هم ل تربسپیه باجاره کو زلی هات مدنی من نوا کوما دلوی کار کردیم کومن چاندی حتی نه چهار دیوان من یه هلبستشه هنه هنک گوتار پروژه وکی دن دیوانه که دن لبر چاپیه پروژه ما yani proje pırın lem hedi دوان دد مشن بله جیانکا گلکی چالاک جبو دوزا ولت جبو آزادیا کردستان جبو گلیمه و حتی نهاجی هر وها بردوامه يعني جیانک جبو ولات یا جبو ولات جیان کردیشتر بوی زانه بونه بنگه هنجوی پیوات اشته کدید جیانت تنیب خاصی زانم ام به موزیک دست پی بکن جیانا تیا د قادا موزیکی دا دنگ بیجی و استران بیجی او کومن موزیکی کو آوا کرن سال چندا بو و موزیکی کی چاواش چرنگی و لید خستانجی و دافراند سال 1985 لشامی چند هنرمندین کرد لورگهان هفه و چاقی هنکی جوانیام yani گرم بون گلکی دستپیکا منی هنریشی بو کومان وهلات ملور آوا کرد دستپیکا آوا کرنا ویدا ازو ماموستا علی شنگالی و هنک هنرمندی دبون اوه نزیکی 2 سالا دوم کرد پشتی وا 2 سالا فعالیتی اول شامی بون شامی بودم اما تنگاسی جوار در نت کتیم پیشی و نه هات بگو من سال 1986 ما خواستم درک من نوروز یکمین کو لسر ناوی کومان وهلات ام درکبن و شاغی و صالحات قدغه کرین و صالحات قدغه کرین شهیدک چیبو سلیمان عادی به هزار کرد بر به قصر حافظ اسد و مشیان کو هولدانا کو نوروزی لدار بخینن يعني ججنا نوروز اللي بيدري قلبي سرحل دانكي بيقو من جركندين جي باجار ركندين يعني جي تاخر ركندين بر بقصر اسد و ملات رجيه هر چه قاسی نه نسر هلدانك یانجی نه مشک اورگانیزه کری بو ریوبریه که کو ریوبریه که شالا گوجر هبنا ام بجن عفوی یعنی جنش جبر خوشی بو لیدیس جی کاری بو باندوره که بده سالا د پیرا
دولت مجبور بو کو ناوکی دن لی بکه یعنی روژا نوروزی بکه بطلانا بس ناو بن ناوکی ده بن ناو جشنا دایکی و شاغده شهید یکمین کو شهید نوروز سلیمان عادی هات شهید کرن مکارم بیشن بیرانی ما دوی کمد هم مکاری بو کاسته که چیکن و دپای کاسته را به گمان یعنی کم هدیه هن درکتن اوروپا مثلا علی شنگالی درکت اوروپا از برب لشکریا بزوره و چوم وکیدن هنا کوالی میدن و گریان جهه خو حلبی وان کم هنا کی لواز بو کسین کونمان بردوام کردن لی او خورتیا کو دوی سال ده مشی ام دکارم بیشن هنا کی او تایبت مندیه کوی تایبت ابو دورده باشه کما هزل چه بو باشه 1989 89 نوروزا و سال دم یکمین جار درکت نوروزا تربسبیه شارع حشیره ما وکا کوم ارگانیزه گردستی خوا یعنی نوروزا که گلکی بواتبو هم جاله هنرمند و هم جاله برنامه و هم جاله تبلیبونا قلبه قالك بواتبو وك نهار البيرا منه هبالك مي كاميرامان يعني قرت او نوروز واستخباراتش دستوي دري خستن يعني وقرتن لوي كاسيتا فالا داوان يا دجي وندابو او كاسيت وندابو شهيد خبات عثمان ريفا بريا كومي ذكر مدورجي دا كاسيتك شكر دورجي كاسيتا يكمين يا كومي هات ابا كرن و دپایرا بچند ماه یعنی ماه که دمها از درکتم اوروپا موسیقا وی دمی و چه دکر از تخمین دکم که موسیقی کی زیاده تر نتوی بو هل بستین من نتوی بو ما قالوا هل بستی وی موسیقی گوتنی وی موسیقی و استراناج جنابیتا چه دکر یعنی بهبرا چه دکر نه چه دکر یعنی هر هنرمندکی استرانی خود چه دکرن yani betir mesela yen koma hezil betir ye şehit xabat bu yani şehit xabat ve çağı xabat Osman به تفگر آزادی را بود تفگر آزادی دوی حرمه ده چالاک بود استران شورشا باکور کردستانی دنگودانک ده بود روجابا دور دجی بهتر قاتن جوان یعنی قاتن جوان ین روجاوای کردستان دبن باندورا و شورشه دبون یعنی مرد زانه حتی ایروجی روج آوا و کی پرچه کی شورشه باکوری تجارجی خود نبو هر کوچوب به و هات گریدان راسته بر ملاتک یعنی نه حتی بری کو سینور ورندانی ملاتک یکی دینجی زاراواین منطقه زاراواین هرم حمی یک زاراوای کرمانجی و دوگجی ویرخی سینور عینی دوکن ما مستد جمالباتك ازديتي هناك دكاري بحساب مالباتي وزاروكاتي خبكي يعني تد مالباتك چاودا هات دني ومزن بو تكلته ودي وبابا ابو خالا و بجين متي خالتيكا و كيشان اتموسفيره تمزن بو هيم بو يعني ve bejim ام مالباتا که ازیدی کو گله کی بیزدایتی و گریدای بو گله کی بچان da ازدایتی و گریدای بو yani her çıkasına او گریدانا صوفیتی هم بیشنه ده نه او گریدان لی گریدانا که بچانده و پر هبو چاند بگو پرانی چانده کردیه yani ازدایتی تبیجه کردایتی حتى خل يعني الآلية دني شينور الآلية دني مثلا سال 1958 حفت دوا دمدا بن خطبونا شينور بول سر شينور بخوا گنده مت كبه سر شينور لدي سجي خوش جهنت ديتن يعني خو غريب ديتن باكور كردستان و هر حسرت هبو هر گریدان هبو آليه کی مالبات الآليه دني شينور ما بو آليه کی الفيالي ما بو اف
بێگومان هەنێکی بێتر بال بسەر ئالیە باکوور دەبوو ئالیە هونەری ناو مالێژی دا ئاپێ من لە تەمبورێت خست ئەو ژی ینی ئاپێ من برێ منی مەزن هونەری ناوە مەدە وەک ینی وەک جیواکە ئێزیدی بێگومان وەکە کولتورێکیە ینی تەمبور هەیە چاندا ئێزدایەتیدا بلور هەیە و ئەربانیان دەست هەیە تشتانە هەنێ و بەیتژی و دعاژی پر جارە بە فۆرما موزیکی فۆرما سترانێ تێنگ گوتن ئەو بسەری خوا ڕێل بەر هونەرێکا بەهێز ڤەدکێ یانی بنگێهێ هونەرێکێ دەدێ بەر مەرۆڤ گەلۆ تە ژvê bingehê ya jî ji vê derfetê xwas sûd wergirt xwas feyde jî istan esas eşqek bû yanî di nava her maleke êzîdî de tembûrek heye ew tembûr ji ber çi dibêjin dibêjin saza êziya yani saz tembûr saza êziye ji ber wê jî êzdî bi serbilindî tembûrê dihewînin mala xwe weke şerefekê dibînin lem gerek têbînêkê vir raberî temaşevanên xwe bikin tembûr di heman gavê de ba Kurdên Elewî jî enstrümantekî yani amûrekî gelekî pîroz û rûniştiye her wiha Kurdên yarsan tedî ew yani ew kî jî dibêjin setar û dutar û ew tembûrana jî li wê derê di ayînan da di duayan da di îbadatan da gelekî derdikevin pêşkerem kî bêguman yani ev tiştên hevbeş bêguman di nava van di nava me û Elewiya de pirin aliyek tembûr aliyek sema aliye din cilûberg aliye din simbêl û pîr civatên yani civateke ne ji dûrî ji hevdivaqetiyan li gora dîtina min her çi qasî xwestine jî ku karibin vê dûrbûnê çêkin di nava Kurda bi giştî de yani heta niha deverên ku bandora ola İslamê pira hîn kulturên êzdayetiyê ji wê de derneketina mesela li Serhedê heta niha gelek cara dibînim ku yan jî li Diyarbekir li Amedê yan jî li Botanê em dibînin ku hîn heta niha jinên Kurd rojên çarşemba nahêlin zarokê xwe bişon bes wateye nizanim çi yani bu wateye guneha bas ama çi guneha ji bo ji çi hatiye ji kî de hatiye ev ji ber bê dibînî ew civak yani min carekê digotineke xwe de got ku her çi qasî xwestin vê civakê ji civakbûnê ji çandê dûr bikin jî lê nikarîbûn çarşembê ji serê dayîka Kurderê Lew lîstik hê jî berdewam in yani cenabî te behsa çarşembe sor kir mesela ez bi xwe jî ji malbatekî misilman têm lê bame bi agir son dixin agir vemirandin guneh avlêkirin û bêlêkirin û temirandina bi desta gunehin qewlên êzdayetî stranên êzdayetî di forma helbestî danin evana li ser helbestvaniya cenabê te heta kîjan reddî heta kîjan derecê tesîr yani em ez dibêjim ez ê wê dîtinê re me ku helbestvanê me gerek ji Fexê Teyra û Ehmedê Xanê wêdetir herin yani car carna diçin wir û hûn ciyê disekinin Şêx Fexrê Adiya zaneyekî Yezîdiya bû li gora ku têgotin 12,000 helbestên ku wî çêkin qewl û deane wek formatê deane rast lê forma helbestê yani forma helbesta Kurdî eger tu lê binere forma helbesta klasîk li hev anîne rast ji wê demê de heya niha yên ku weke şîret yên tesewuf yên pesindanê girêdana bi axê ve girêdana bi tabiatê ve ji bo gomzanî êzdayetî dînekî bi tabiatê ve zêde girêdaye yani ev hemî tê wê wateyê ku helbest di nava ola êzdayetiyê de ciyekî wê taybet he gelek taybet di rêya helbestê de bêguman dikarin bêtir bandorê li ser civakê bikin bêtir bidin famkirin wekî din stran jî heman tişt yani stranên ku heta mesela di wê forma çiya şingalê binara yani çiya şingalê taybetmendiyeke wê ya strangotinê heye di tu ciyê dinî Kurdistanê de tune
forma direkt vur vagirida ber ve او اختگم بحثا چند در رسن دکن یعنی بیشن رسانی ازدایتی رسانیه جوی چند دیتی نه کو والله وکا اول که و خلاص اول رسانه نولو یادن جبلی جواکا کرد جبلی جواکا کرد ازدایتی نفت جواکی دتنه یعنی اول که خرو کردیه اول که خرو کردی دعاین خرو کردی پیروزگهن کو هاين حميد كردستان دنا دفردا تيوي واتي يعني فرماني كو لسر شي بونجي بارمانجا تنكرنا وي الرسانيه او الرسانيه كو ام بحث دكن حتى فرمانا داويه شي شنغالجي فرمانا داويه شي شنغالج ديسا دهمان ارمانجي داش بركو اگر ام تاريخ ام فرمانا بخوينن جوان سي بحر جوان سه بهريونان به دست عثمانيان هاتن شكرني حتى أبا داويجي شكو قومان بلند هنا يعني ين مزن هنا كو الدولة ترك لباي فرمانيا وهنا فرمانا بداوي نبويا يعني هين فرمانا لسر ازدايتية بداوي نبويا يعني جبرت شيء أنا أوركو كيناكو ازدايتي شخرت كارمانش تسليميتنا يعني تسليم نبونا شخن نفوسه كي مازن نمايا الولات وهيجي او كينو نفرتا لهمبر في چاند و باوريا رسن باكو وكو خماي هيجي يعني دشمن هيجي دينا خب خوينا ازديان نشكنايا يعني جبرت شي هبر يعني في مروف دكاري اگر الأفيسي 40 سالين تفجر آزادية يا آزادية جل كرد تلبناري كردين آزاد كردين كو بخاكا خوفا جريداين كردين كو بفينا آزاد وجريداين أو هدف نيارين جل كرد إذا تيجي مرود ذكري دوي چارچفه ده جري بده إذا تيجي او کسایت خود تسلیمی تو بینند نکر ازدایتی بکشتن تعمارا کردیا هری مهم تکشت بگمان یعنی هب آلین تسلیمیتی لبا ازدایتی نه و یک شی روحی کردایتی یعنی تنی ازدایتی ده عبادت بکردیه بگمان یعنی هب حمی دهيليكو يعني مقالة رسانية كر مقالة قول يزيدية كر مقالة بيروزجين يزيدية كر مقالة زانين يزيدية كو تصالة 11 و 12 دا كو باندورة كخرط لسر چاندا كردي كرنا افحمي لغورا نيارين كردا افحمي بكرديتيه وگري داينا افحمي بوي چانده و چاندا کو ایرو دخوازه جبن نیرن کولتی خلاص به بوي چانده وگري داينا او چاندا رسن گرك نمينه گرك بنگهك نمينه گوتلي وگري يعني هر کس ور ب الگورا اراده وان الگورا کو او ددن پیشوری پیوری گریدان جبر ویز بجم خواستن کوه و اوله تنبكن بريار الباوان مستز بستورتا هلبستكا تبخنم هلبستين تين تزه كو هاتيا نيفيسانن زانم كابادت بخوج بحث كر قالك هلبستين جانبته هي بردستا لبندستان داكو حاضرن جبو شابي وشاندني ام هلبستا كو السر بيرانينا الشهيدين قرشوخي كو دمكي كرد بري بين لروش آوا لقرشوخي كو 22 شروان ویگلی به دست دولت ترک هاتبون قتل کردن بلا دیاری به بو حمی شهیدین ما و بیران نوا قرچوخ ایرو به دست کجرین مروباتی قرچوخ به سر ایشا خود دناله 20 کوکن آشتی 20 شوپ دارن حقیقت 20 لهنگن دستانا ولات روژه بی خاطر خواستن بری خدان جواتا شهیدان و دناوا خوینه دا هر دو تلین وینا آزاد بلند دنین خوزگین ولات روژه لقرچوخ د دیلانا آزادی دا مل ده حجاندن و ده پاراستنا
خون و هوین هری مزندا آفجینی دکرن بومبه کا بخت فروکه کا بخت سلطانه کی بخت خب هوین گلک دا تقاندن نیارو اف ولاد هینی ایشی بویه اف نما سریج کولتیا تراد چمینه جبر انیا آزادیه به هر دو لیوین خماش کریه لهنگین وی چرخی لقرچوخی گووند آزادی گراندنه او وینه جیانه آفراندنه او ولات دستانه یعنی یارو بزانه به کوستیر که آزادی وی هر تم لوی ولاتی گش بمینه و هر دو تلیین خیرتی دیل جور بمینن و لبر رونیا وی شوپدارن حقیقتی وی کزین خوب هونین و ما من وی ولاتی سترانا زاوتی خدا بافرینن او ولاتی لحنگ آیا نیارو ای ولاتی لحنگ و دستان آیا او ولاتی لحنگ و ولاتی دستان آیا یه آرین و زیلان آیا یه هرکل و خبات آیا او ولاتی روش و آگره او ولات وی دی سامنا برینا خواب پیچه و ببه کلم و الانیا ظلمی بکوه دستین تا خوش دستین تا ساخ پنوسی تا هر زنده بیمینه براستیجی برینکی کور بو درنگیا شوکی دا پشتا خواده دا فروکین خواه دولت بونا خواب کارتینه و لدر وای سینورین چکری یعنی کرد لکدره بین لوی داره کشتنا کردانش خواه حق دی بینن دی حوقس بردیل حوقس ویرانکاری حوقس ظلم ما مستجان ما تقالوا ده هلبستا مدا ده ستراني دا ده روماني دا ده فيلم دا جهكو حق كري جهكو جير لايق هجاي ديتيانا استكارم بيشم نديتيا يعني هري كيم چل سالين داوي بينن برچاوي خواه انجام البيشة خو رايقن قهرمانيين كو دنياي دا چي نبونا كدو خباتن كو بهم به جوانين كو خوكرنا موم جبو شفن ولاتي وان روني ببن اف ند هلبستا كردي دا ند ويجيا كردي بقشتي دا نبويا رومان نبويا هلبستا كو قارب حقي وي بديه دا هر چي قاسي هولدانك چيبو بجي لي تيرا بي قهرمانية نكريا تيرا في فينا آزات ياكو هاتيا پیشکش کرن تیری نکریا اگر ام بخوازن مافی وی بدنی دا بگومان به هزاران هلبست تیری نکن جوه بهتر رومانا و وینه و کسایت آزاد گره کرین بیساندن ام دبینن مثلا نیاری مل کرد خن نیاری مل جین کو وینا مته دا آزاد خن یک مقاله ازدایتی کر لشنگال خست ده همان که لیه ده دو لروج آوای دل خست جین کو وین لور بپیش دکبه جین کو لوی داره تی ارگانیزه کردن لقراغه یپگه تشتی بالکش هیده هر دو هیریشان دا رادیو یک لشنگاله وشانده که بله یک شی لروش آوال لقرشوخی وشانده که دنگی وی گلی بندستن هوارا وی گلینه او رادیونا خیرینا وی گلینه دور دا راستیا خود بیجه کرد دور دا چروکا خود بیجه دور دا حکایتا خود بیجه دور دا دجمن پیناسه دکه دور دا خودی در کتنی تینا بیرا انسان گریدان تینا بیرا گهدارین خود اف هر دو رادیوجی توشی ایری شاتین
و بومبا باران دبن و تین خرا کرد یعنی مرد ورداش دیبینه آرمانج نه تنی کشتنا هجمارک انسانیا جی شروانه ده همان دمیده دخوازه دنگی گیتن نبکه چرایه که ومرینه دعماره که ببره نفسه که بچکینه منا اوه که یعنی هر ایریشا دشمن نتنی هیریشی که فیزیکیه و که دخوازه تا بکشه و خلاص اره يعني از بيشم تاريخ دولة ترك لهمبر چپمنی کفشه يعني دباكور كردستان ده ایریشن لسر چپمنی کوها چپمنی آزاد هاتنه کرن لبر چاوانه یه تقاندن کرنا ین کو آبت نزندانه ین کو تمایت نکرنا ین کو هشتنه کو جور درکبن دروجاوای کردستان ده رادیو روجاوا لسری چای قرشوقی وشانه خود کر اساس ده همان دمدگاوا کوم دبیجن یعنی ایریشی وینا آزاد کرن اوا ایریشی قرگاه یپگین همان دمده ایریشی چپمنی آزاد کرن چپمنی کو دکاری به لیستکین وان گمارا وان دری خبر بر رایا گشتی یا جهانی و به تایبتیجی همی آلین می کرد هم لباکور و هم لروجاوای کرد هم چی لباشور کردستان بر ناوند او در یعنی ناوند قراشوق دکاری باشور جی گهداری بکن دکاری لباکور جی گهداری بکن دکاری حیاب داویا کانتونا جزیره جی سر اینترنت جی گهداری یعنی حتی شنگال جی دکاری بگمان اف يعني ليدانا كوت الشبمانية آزاد دخي افتوي واتيكو ترصة هري مزن يا نيارين ما جي كسايتين آزاد وجي شبمانية آزادا اف دهيليكو امهين بيتر گرنگيه بدن جيان کرنا وي گرنگيه بدن مزن کرنا و شبمانیه و گرنگیه بدن مزن کرنا و فینا آزاد کو امکاربن به هلبستین خوا به رومانین خوا به سترانین خوا به چیروکین خوا ام هول بدن کو ام جی وکا یعنی و جوانین گلی کرد امکاربن و آب بدن و گولا کو جمر هاتیه چاندن و گولا کو و 100 ساله ام دخوازن 100 ساله کدن اون دانکن اف گل هر گش بمینه ام وکوی جوانین کرد گرک ام جچاوی خو بهتر گه بدنی دا یعنی نه تنه هلبستین اوینی و هلبستین ده بگو من اوش لازم لی ام نهاد روشک دن روشک آزادیه روشک کوم برب آزادیه بدچن ام نه ملتکی آزادن جحمی آلیا و دور پیشگیرینه جحمی آلیا و دبن ایریشی دنا جبرویجی ارکن و جوان کرده ارکن هلبسوان کرده ارکن استرانبیجن کرده کو قاربن ببن آلیه شورشا چاندی دبر شورشا چکداری را دبر شورشا فکری را yani eğer hevde tamam nekin kem dimini lingaki kem dimine jweji ve javane kurd ve nikarbe beje az buma لنگک جی لنگی و شورشی. ما مستخبات دم از بالا خودم زمانت کردی کی گلک بهیز کرمانجی کی گلکی دولمند د واری خو ifade کردن دا خو آینا زمین دا تو گلک راحتی. تذکرش برا بحثا یاجی پیوندیا زمانی بهیز و هلبستا بهیز زمانی بهیز سترانا بهیز زمانی بهیز رومانا بهیز بکی یا بگو من yani هلبست د سری ده گرک زمانه کی yani اوار زمان ده سردست بی آلیه دن دواره چاندا خود سر چاندا قوت جه درکتی چام ام بزمان کردی دنویسن بگو من گرکه لسر چاندا کردی آگهدارین هلبستوان یه جوان حتی اصلا که بلند هبن یعنی زمان آمورو ریباز نویسکار یه هری بهیزه که زمان لاواز باش خب پیوست نکه بنویسنیشی
لێ ئەس ئەو کرد بێژم یعنی چێژ و وێنەیە ڕۆمانێ ئێ هەلبەستی لەسەر مژارێ ئەوکێکی چاوا دەکە یعنی زمانێ بەهێز خەیاڵێ سینۆرفرە و وێنەیە زەلالتر ئەوانە پەیوەندێکی چاوا بە هەورە هەیە بێگومان ینی ئەگەر زمانێکی زمانê helbestê de zimanê xwe de serdest bê hem aliyê wêneyekî paqij jî dikarê bîne ber çavê xwendevanên xwe hem jî ew bandora ku li ser çandê hatî li ser ziman hatî kirin tu dikarê gotinên ku pêwîstin di afirandina gotina jî de tu alîkar bê wextê ku zimanzanek yanî na ême ti perwerdeyên aliyê ziman da yani ti zanîngehê aliyê ziman ser kurmancî dibêjim soraniyê tiştekî din e ti zanîngehê ku karibin kurmancî bi pêşê xin tune bêguman kesayetên ku di nava wêjeyê de kesayetên ku di nava stranê de di nava hunerê de erkê ku bêtir dikeve ser milê van hene yê ku ew gotinên me berên haz gelek cara li çanda me dinerim gelek gotin hatine ji bîrkirin ew gotinê ku me berê bi kar danîn tên ji bîrkirin mesela gotineke dice me hew bijin çêl tu niha ji kî evî cîlê nifşê niha rabe çêl çi ye nizane çêl çi ye yani tu çêl çi dikî ev gotin gereke zimanên yani zimanê wê jevan xurtir bike zimanên nayê wateyê ku bêjin hemî zimanê dev yani devokên heremî bêguman mirov ji wa devokên heremî dikarê gelekî fêde bike yani gotinek heye di yek heremê de bi çend devoka her yekî wateyek tê yani her yekî gotinekê dibêjî divir de di alê ziman de di alê pêşxistina ziman de zengîniyeke li ba me jî yani li ba zimanê Kurdî di xwezayê de yani zimanê xwezayê xurta ev dihêlê ku bêtir zimanê wê jevan xurt bibe bêtir pê were girêdanê em hinekî tenê li xwe vegerin em hinekî tenê li wan stranên xwe çîrokên xwe berê li axaftinên kalemêrên xwe em guhdarî bikin li wan salfe û çîrokên berê destanên berê em guhdarî bikin gotinên ku hatine ji bîrkirin di nava wan de hene em gerek hinek bidijandin jiyan tê guhertin û ew tiştên ku dikevin jiyana me em ya jî em pê jiyana xwe didomînin tên guhertin bêguman di ziman da jî guherîn çê be hinek gotin wê biweşin wê wenda bibin li dewsa wan wê hinekî nû werin ya mühim ku meriv zimên di jiyana xwe da ciyana rojana de bi xurtî bi kar bîne û zindî bihêle hêzekê bidê da ku ji wê ew yani ziman ji asta xwe nekeve yani ziman ku neyê te axaftin ney bi kar anîn maneyê ziman tune wê wenda bibe bi saya zindî hîştinê bi saya axaftinê bi kar anînê ziman li ser lingay mamostem helbestekî din ji dengê te pêşkeşî temaşevanan bikin em ê dûra vegerin ser mijarên ما بحث شنگالê kir belê êşa şingalê kûr bû bêguman hemî Kurd ji hindir de hejamdi bêguman hemî Kurd ev bêguman bandor bi taybetî li min jî kir ji ber ku piştî demeke Kurd ez çûm serê çiya şingalê min ew êş dît min bi çav dît piştî fermanê tu te xwe cihan piştî fermanê 23 roja ji serê çiya şingalê bû me ew êş bi çava dît yani hîn nû bû hîn birîn nû bû xelk li koçber bû li ber çiya û nevala xelk hîn ji derve bû hîn nizanî bû çi çêbûye yani hîn duê şokê de bû ji ber vê êşa şingalê piştî bi salekê jî yani salvegera wê de min ev helbest nivîsî salvegera yekemîn ya fermanê de salvegera komkujiya şingalê salek derbas bû salek derbas bû û hîn karwanê şengaliyan ber bi azadiyê ve dimeşe hîn di kerika guhê min de nalîna zarokên şingalê dijene
هین بینا جندکا جی شنگالا ویران دفوره و هین گرما لنگین بی بختان لسر بدن خاکا پیروز بلند به سالک درباس بو سالک درباس بو و هین شنگال به پیمانا تیر فروتن آوازین رسن دبن لنگین پاشوروتیه ده بی دنگ دبن هین حجیل چیای شنگالی نستویانه و دستان بیش شیروکا فروتنه دبیجن و هین تنبورا شنگالی لبندا جواتین شنگالیان لبر خود ده سالک درباس بو سالک درباس بو و هین جبرینا شنگالی خویندن قطه بلبلین آزادی بیر راوستان لسر دار حجیر دخوینن و هول فقیرن بخرقه دگوه بی گوهان دباندکن سالک درباس بو سالک درباس بو هین ستیرا بربانگا شنگال نهلاتیه هین هیوی لگلیه کرس لبر خود ده او چیای شنگال سری لبر پاشوروتی نشماندیه سالک درباس بو سالک درباس بو هین خاکا پیروز بناوه کلک و خرقه ده آخوه وزاروکن شنگال شیر از ازدایتیه دمجن و آسیمان لبر دف و شباب کراسه خواه برنگ ازدایتیه دگوارینه سالک درباس بو سالک درباس بو و هین از لبنده بریارین آزاد کرنا شنگاله او دادگه کرنا کجن رسنیه و فگره ما هین از لبنده راست بیجیا برای کو پشتامن جکوجران رتازی کریه ما سالک درباس بو سالک درباس بو از هین چند سالیدن روندکا بسر ایشن خدا ببارینم چند فرمانندن قربانا تکتیک و پیمانان بکم و هین چند دلالندن به قربانا خمساریه بکم از نزانم سالک درباس بو سالک درباس بو و هین از دناوا ایشا خدا دگوزم و تو وک خوی برا هین تو وک خوی بلکه رنگ من دل من و ایشا من جدایه لی ازو تو یکن هین ده بو تجی من جدا بوی و تبری خدا کعبه هین ده بو تجی من سل بوی و تبری خوا گوهرت جوه اوله هین ده بو منو تبی یک ازدایی سون دخوار و تبری خوا دار روژه ایلو تمن دسپیری نیاران و در روه سالک درباس بو هین از شپیامه اره برا هین از شپیامه از هفته و سه جارا نتویام هفته و چار جی من نتوینه از نبی دستان و برمای فرمانامه گر تو بهور نکی هر جلات و زنارن ولات روژه جمیر کور و فریق پاشا بپرسه و سر هشکیا من دمرواتیه دجتره بیجن سالک درباس بو و هین از شپیامه و از هر مینا داره هر شپیا بمینم برا مینا داره هر شپیا بمینم مالا تاوا راستی جی پیامه کی گلکی گران و با تدار جی ده هلبستی ده هی یعنی لوی داری هم بحثا بریارداری و برخودانا گل می ازدیتی کرن و همان دمی دا جی گازنجه که کدامات بجی برا و ریا خوش من وقتان رخنه که دبردا هلبسته کی براستی جی گله کی واتدار وینه کی گله کی گران بهای مالا تاوا امرن سر بر همین جنابیت وانا چند دیوان تلورن بله درویشم ده پرستگاه اوینا تدا هلبست 2007 راست دمات اوروبا بود حمیل اوروبا هاتنا آره حمیل اوروبا پاشه درگوش اوینی 2010 3 سال پشتی ویه کشتی آزاران او یان ها نوها بریوه هنا از دبینیم وینه شنگاله و پنابریا شنگاله سره یعنی ادزانم کو هلبستین دوردا هنکی دبن سیا ایشا فرمانا شنگاله دانه و مرکار بیجن کل او دربرینن شنگاله دوی ده هلبستین دوی پرتوکی دا
کۆم بوونە با هەف و ئاوازên dil ئەوە کیژان ساڵەیە 2013 2013 ku eger hevalê me kamera jî hinekî bikare bin wan ew bikin ev ya awazên dil bû paşê em bêjin dergûşa evînê ya herî kevin ev e وشمارية 2007 erê û ya herî davî jî keştiya 2017 azaran îsal ما يعني مهك تقريبا شيء derketiye mala tava helbestên ji bilî helbesta ez zanim gotar û meqale û nivîsê te jî derdikevin di cûr becûr kovar û rojname û malperan da penûsekî çalak enerjiyekî ke em bêjin zindî bêguman Yakub te didin nivîsandin welatê yani laşê telvirê lê zanim rih û dilê te li welatê li Rojavayê li Turbespê li Mehabadê li Silêmaniyê li Diyarbekir ji bo pêşerojê ya jî îro pêva di destê te da çi xebat hene yan jî em karin bi vê pirsê berdewam bikin tenê helbest te an jî ceribandinê de jî hene wek çîrok û kurte çîrok çîrok yani çend çîrok min nivîsîn bêguman di salên 2007 yani 2006 heya 2009 دوێ demê de hinek çîrok min nivîsîn lê min berdewam nekir niha projeya ku li ber destê min bêguman yek helbest yani pêşiya min e sala werê dîwanekê din yani dîwaneke din yani neqediye li ber qedandinê ye em bêjim sala werê de yani destpêka sala tê de heta orta wê gerek ew jî werê qedandin aliyê din ev gotar gotarên ku heta niha min nivîsîn ez hewl didim ku dibin navê hestên pênûsê de topî ser hev bikim hinek projeyê din destê min de hene bes bêguman ez ji ber ku eva demeka min dabûn ber xwe bes min nikarîbû ji bo xebatê bikim yani zaman jêr lazim e ji ber ku zaman jêr lazim e yani valabûnek jêr lazim e ew jî aliyê din jî tenduristiyeke baş jêr lazim e ku zêde ger ez bigerim û karibim topî ser hev bikim yek simirên birîndar dibin navê simirên birîndar de yani gaziyên ku di şerê tekoşîna azadiya Kurdistanê de gazî bûne ew em karibin jiyana wan bînin ba hevê destpêka zaroketî heta destpêka yani heta gazîbûnê û di piştî gazîbûnê de yani vê wek projeyekê li pêşiya min e aliyê de jî simirên azadiyê yên xwedî yani kesayetên xwedî bandor di tevgera azadiyê de ku karîbûn evê afrandina ku niha em tê de yani evê hebûna ku niha em tê de ku em dizanin bêtir yani Kurdayetî hem di Bakurê Kurdistanê de û hem jî di em bêjin belkî em qala azadiyê dikin ne tenê axaftinê tenê di Rojavayê Kurdistanê jî de yani hatibû sînorê tînekirinê her çi qasî partiyên klasîk jî hebûn her çi qasî li berxwedanek jî dûr de hebû bes nedihat wê asta ku karibin nûjeniyekê çêkin karibin hêviyekê çêkin ew kesayetên ku divir de bandorek çêkirine ew jî jiyana wan çi hiştiye ku karibin vê çêkin dibin çi fikirî de dibin çi ramanê de yani ev jî pêşiya min bû lê mixabin zamanekî zaman jê lazim e min nikarîbû vê pêk bînim lê wê her hêvî bimîne her hêvî bimîne got ez karibim duê de bixebtim aliyê din yani hinek tiştên din ciyan em dikarin wan bihêlin ji rojên pêş re bêguman yani wê emrê te hîn genc e û penûsiyê te çalak e ez jî hêvî dikim û dizanim ku di rojên pêş de wê gelek tiştên baştir û ji rengên cûr becûr derkevin holê mamoste ji bo helbestvanê me yê emir genc temelê wan ciwan ku hewl didin helbestê binivîsînin
وی شريتي تشبن يعني بلا گرانی بدن چه یعنی چل برچاوی خو بگرن پیوستی بدن کیجان مجاران کیجان خالان دماکو درکبن رویتی هلبستی يعني ده هلبست ده سري ده زمان جرك خورت ببي بيجومان جوان ما بيتر جرينجية بدن زمان وبيش خصنا زمان عالية دن ديروكا ولاتي خوا بري هر تشتي زانبن امن هذا الروشكة اورتدنا يعني بي شروان آزادیه بی وقت کاره بی گمان تباندور ویل نل زمانی مجی بی نل هبونا موقع کرد جیبی یعنی ام گره که بشکی خوی خورد بشکی مازن ام بدن آلین هلا آزادیا خوا هلا وینا آزاد یا کون ها پیش دکه بی اموان جبیر نکن یکو خوا کرنا فدای وی ملتی اموی عالیه مورال، عالیه کو پیشتگیری، عالیه دستک داینا وانم جوش بیر نکن. ده همان دم داشی بیگمان عالیه ویژه‌ای افهمی دنوا قالب ویژه دم چاوت کاربن به پیشخن وکی دنجی من شخر کریه وک شد بیش زاگونه که از چه به بحثم از ویدن بیسم رخنبان دکارن حمی عالی رخنه بکن لی ازم یعنی گرک از خود نویسیم یکی گو هلبست من بخوینه کسایت من تیرد بینه یعنی هلبست نشکل کن و از نش رنگ کیدنم هلبست ایشا من تین بگو من جوان جی یعنی او تناقضي ام بيجن تناقضي يعني او دبندي او النواكبي جرك دور ده نبي ام شبنا مويدين بر ام زانبونا ما خورتيا ما جيركيا ما زمان ده جيركيا ما ديروكا ما ده جيركيا ما دويجيا ما ده جيركيا ما يعني جريدانا ما بازاديا ما افحمي گرک ام لبر خواندوان خرایخن ام لبر جواکا خوی کرد رایخن عالیه دنجی لگورا دیتنا من يعني زمانه کو گل جي فهم بكي ام جبونا في دميدن فيسن اگر ما زمانه گلی خوا زمانه کو بي فهم بكي بگو از ددم في گلی از دخوازم افگل جوی کهنیه آوه بخوی اگر او زمانی که از ددمه دا جفیم نکه و هنکی سینورک بمینه یعنی از نبوی گوتن رمکو پشتی 100 سالی دن ایکو در کویج مفهم بکی از اینها بنویسم هلبت گلک و کاری پشتی 100 سالی یکی دریخی که ایوه دمیجی جفیم بکی يعني جي بهزارة هالبسفان دريخي بهزارة ويجوان دريخي كو كاربن جوي دم بينن زمان امن هاد وي دم عورته دا كومتي دا غركم ام بيتر ام جي تشكك بن يعني تشكا ويجي بن دناوا قالي خودكم كاربن بي قالي خو باريزن كاربن بي هيفي بني باريزن جبونا جواني ما بيغومان بتايبتي از فيد بيشم كاربن جيانا كونها هاي وينه يكون هذا كردستان ده هاي ام دكاربن هين خوشكتر بوجه بزمان وجه هين خوشكتر بكن وام دين بر خوندوان خو دين بر وجوان جهان شي نينكا ملت خو من جبو وجوان دنجي بيقول من يعني وقتكو مجارن هو قاسي خرتبن الولات بويرن هو قاسي خرط ماتريالي هو قاس بهيز هبه يعني جبوكو هلبستي تير بك روماني تير بك سينماي تير بك الولات ما قالك تشت هنا تراجيدي وسربيهاتي وكشتن ومرن دربدري وقالك تشتيدين افانا حمي مجارن كو دكارن جور بجور بشن هنري تير بكن و هنر جوان تشتا خوینه بستینه لی راستیه که دنجه هی در روژا ایرو کامتی دا دجین دا خواندن جیانا انسانا درد که و جمیجی انسانا درد که و علاقه دریا بر بخواندن و گله قلس دبین کتاب خواندن کوور خواندن
مرۆڤ تشتێ دوور و درێژ هاتی نویساندن نکارم بخوێنین تەقەت پێر تنەیە تشتێکن تەنێ دخوازن وێنەیە تەماشەکن و تەنێ دخوازن تشتێک کورت بخوێنن تشتێکن بخوێنن ئەو تشتێ درێژ و ئەم بێژن و لێکۆلین و یاژی هەلبەستێکی دوور و درێژ و ڕۆمانێکی تحمل ناکن دەماوان و تەقەتاوان ژیر نینێ ئەو ژی ملکی دن وێ ڕاستیەیە مخابن سەردەمێکی نودا دژین ئینتەرنێت بەریکە هەر کەسی دایی دکارە هەر ئاگاهەیە یاژی چ بخوازێ هەما د تەلەفۆنێ خۆدا ببینە و بسەر وابن و ji ber wê yekê jî pêwîstî bi kitêb û kirîna kitêba xwandina kitêba namînin dekan binêrin wê li pêş rojê wêneyekî çawa derkev pêş me di warê xwandinê de kekê xebat şakir spasiya te dikim bername me li vê derê bi dawî dibe ez dixwazim gotinê tê paşî bistînim bi rastî jiyaneke di warê hunerê de çalak heta bi îro دوارê nivîsandinê de duwarê helbestê de duwarê muzîkê de duwarê stranê de û hişyariya siyasî ya bi ser welêt de ez gelekî hestiyar bûm ji ber wê serkeftina te dixwazim mala te ava wan bi mêvandariya te jî gelekî şa bûn gelekî memnûn bûn te reng da bername helbestgehîn gotinê cenabê te hevin keremke gelek spas ji bo te û ji bo hevalê me yî pişt kemerê qehremanên nediyarên keda herî mezin dikin bes xwe nakin rêz û silav ji bo heval jî û hevalên yek û tê de dixebitin rengekî kurdewarî yani li Kurdistanê jî pir wisa ye bi hezara şervaniyê me hene navê wa piranizan lê em dizanin ku azadiya vî milletî ser milê wan dimeşê yani qehremanên ku der neketine pêş rastî ew in em spasiya wan dikin dîsa jî ji bona gelê me li her çeparçê Kurdistanê em serkeftinê dixwazin hêviya me ew e wan bu hêviyê xurt girê dayîne ku em vê sed salê winda nakin em ê vê sed salê her tiştî bikin feda ku karibin bikin azadiya xwe em ê vê sed salê Kurdê xwe bin em nabin Kurdê kesî em ê her timî ji bo hêviyê xwe bixebitin em ê her timî ewan hêviya jî av bidin bi xwînê dibe bi avê dibe bi helbestê dibe bi wêjeyê dibe bi çi dibe bila bibe em vê sed salê bihêlin ku bibe sed sala gelê Kurd em ê bi wê hêviyê rêz û silavên xwe jî ji hemî qehremanên ku îro di çeperê şer de ne hevalên me ku îro di zindanan de ne ew qehremanên ku di rojên dayîkbûna xwe de roja dayîkê de ku li bendê bûn ku gulekê pêşkeşî dayîka xwe bikin di wê rojê de hatin bi dervekirin li Rojhilatê Kurdistanê bihêvî û hem jî silavên gelm ji bona wan qehremanên ku îro azadiya me diparêzin û hebûna me diparêzin ji wan re bihêviya ku em karibin li wan xwedî derkevin û bibin pênûsên ku karibin hêviyên wan bînin ziman karibin doza ku ew ji bo xwekirina çira em karibin bi raya giştiya cîhanê re bidin nasîn bi wê hêviyê em ê rêz û silavê xweş hemî gelê Kurdistanê re pêşkêş bikin û serkeftinê ji wan re dixwazin ji wan qehremanان re mala te ava gelek spas dikim seyda em ê bernamê bi helbesteka cenabê te dawî bînin helbesta bi navê kê zanî bû kê zanî bû ku em ê hewqas nêzîkî azadiyê bibin û ji nêzva rûçikên wê ramîsin kê zanî bû ku govenda me wê hewqasî mezin bibe û horiyên welatê rojê wê di qadên berxwedanê da milan bihejînin kê zanî bû ku tîna roja azadiyê wê hewqas germ bibe û agirê newroza me hewqasî geş û bilind kê zanî bû ku welatê deştê wê hewqa simbêlên xweşik biserîdîne û zarokên berxwedanê pêmezin bike
که زانی بکو بهارا ما و حوقس گلان ببشکیوینه و آوازا بلبلین سبروجی حوقس خوش بکی که زانی بو که زانی بکو کروانی آزادی روش آوای دل و حوقس مزن ببه و ببه سمبولا برخدانا دیجی تاریتی که زانی بکو ستیرا رمتی و حوقس لعزیمانی مگش ببه و سرود آزادی لسر زندین زاروکین دشته بی کولان که زانی که زانی بکو ججنان ما ده حضورا جانگورین دا و دست بی بدن که زانی بکو دشت روش آوای دل و ببه قبله آزادی و زاروکین و بنداوا تشرینی بکن سر شوکا هوین مزن که زانی بکو هورین ولاتی بریندار و ببن خلوانی آزادی زیوین زیتون و گنم جیانی بندمانا آزادی گلی که دریج آجود ولات و قلندی و پرگرام بو چمین جرون دکو خوینی در بدریبونا لولات خلکی و بخچه مزنج گور بهشتن وی خاکی لی داوی دا هر تشت جبو هبوناتا حسان ده بولاتو لی داوی ده هر تشت جبو هبوناتا حسان ده بولاتو ولی قلبی نیران به وی هلبست خوش یاج پنوسی چالاک یه خبات شاکر ام برنامه هلبستگه به داوی دکن هیوی دارن برنامه به دلی وبو حتی جارا کدن سرکفتی بن بختور بن دلشاد بن خاطری و